Amasan YouTube hichi YouTube channel na vezo sile YouTube lunglo zo sinabon saben kazana salam kain bole tuni keman YouTube channel la video iti upload dingham alawa YouTube hi account iti sima tale YouTube hi monetize bola sum online earning money iti bola hamti neo khat ei pawa kain hilche nomen Is chun angai lule halung dun ho zo sin a bon savin an avelung ke leu chan YouTube ma pana hi video upload ting la sumiti ki muham YouTube account ti ki honam ti ka hen hil de he akhat na chun masapen ta en Gmail khat angai jin Gmail account khat angai Gmail apan achu YouTube to connect boarding amasan YouTube account monetize bola dinga tale monetize iti bola account iti hondam tijo masapen ne keloten hezina dinga chun Google Chrome net loot ngain net loot ting le YouTube channel loot win lang YouTube channel YouTube click ngai le YouTube hung po nen www.youtube.com hung po do ding chapat ting le hilanga chilai muna Gmail account to akisu manna analyze ke bolna chi icon hi click lang Gmail account chu na Gmail account na chun lut don lang tin switch account na lut lang ban ting le add account na lut ting ai le account hong pot do tan si ke account ho hen account khat ga lu ne te het thena divin video in bowling cutting password in timing cutting lu do mo khe jing kho poi ma click ting ai le my channel lu in lang my channel loot zo ting le chen use YouTube as a kitin lai nang in namin na data khat ki jin lang mala create channel loot de hen kin lang ai no het heading khanen khan jeng kati kuki news tin koi nge news lampang ai lawa le pam eman upload ding thil ho to his kitu khana min kisim no ngai ja chu ke chen news kuki news upload mong hi dong no he thidang ka bol hen min dung ja chu ma le thil kha chu no min news kitina lama news ki mun ti ahet jewa chu hol be na dinga chu ka sai thu hen ja hi even I let's upload here. You don't have any public recent upload, so this will not appear on the channel. Add to the content, upload the video. Now upload video, upload online. It's another thing. Customize channel and load put in lang. Customize channel and load something like channel description. Channel description to daisy tahin. Hi, welcome to my channel. We are going to upload news funny videos pull up setting to entertainment so part le click ngay le description ki sai tan then profile picture sim na ding min si edit channel icon si na ding chan lim hi na laptop apana na upload the yung hin abu hin na mana dai khat na kilan the hin si hi na click
lai hin na lim na sim to ale lai don na bol le na profile picture hijing the hin profile picture sim cho ha be point le lai gender hin birthday hin so hi public koi ten zola kuki news ka ti chi hin hi YouTube mana mina de hi tu hin profile picture sim dan chi khel tawen tu hin an le lut kin hiten channel art chi nama Facebook a sei danga chu background a khat background wallpaper ta bang hen nama na dei khat thengin la yung lai khat no het the ding khan theng kin ka te khga choose kin ten save on chi tan thi hen channel setting hin privacy keep all my like video private nang mamin nen subscribe ma private ana ko the na boy pon let's chu hile chan chun YouTube aki hon dan chu chan chu hiten ale video upload ding dan iti ki upload ding ham ti chu lai chlaya yu video ke bon na pen hi click ngai hile upload video ki ti pain chi click pe ya le video khat upload na ding maintain cha pana hi video upload ngai lai click le chen naman video khat na dei khat pi video ham ke chu sin la ken video khan upload mai maintain nan uploading a chi tan china video he publishing na bol dam no ma thu lai na video min chuna khel nom le video chu lai na khel ngain video chung sang thu description no ma na dei khat na ji the hin description hin kin hero alone in kuki album thota tingi lain publishing hin dun lang publish bol chan na uploading che ke chai phal le achamin na YouTube man tanten lai video dang khat video em khat na hawa hele lain video at mol hin lu nin lang lesson enjoy banga chu video upload na hum keding play video na upload the YouTube sudah bita hum ten hong pot do tan to hi YouTube studio bita hi setting au min lai setting ai na lut ding aban ting le chi hi e man idei khat ki landing hen option ni ki pin creator studio classic ai lut le chen ban le save bol le chen option ki pin ten choi click ban bol in la click zo ting le submit bol le chen ban ting le langa icon hi na icon chu ga click ki len la my channel lut lai ông ki khial tan enjoy chu YouTube bita ki creator studio ông ki te velam kol chalai yo creator studio ai na lut ngain lai na lut te ngai le tuin langain chi left hand side langai ba na channel ai na lut masat pen ngain channel ai na lut ding channel lut zo ting le chi verify ki te time chi pitina boredom tele verify ki ti pai na click ngai le chi na select ngai kin na country hi India hin acha hinangin call me with automatic voice message text me verification code hung ki piding hin chi account verification le ding hin
cái mà number chỉ number cả mình bé sẽ phát này thì number đang là cái này phone submit na boarding live verify na board chai tiếng ai lẽ step ban ban nào chỉ đi hay chỉ na chai tiếng lẽ rồi làm cái bắt na vào chân tháp board cái chai channel lút kỹ nên lắm channel là lút tiếng lẽ thì enable na boarding monetization enable board dengan slide channel click ding ban ting le chai enable on kiji ding enable on kiji phal le enable line me ding monetization line option lim ki pin cho si na chai so ke nga yin read and agree to the YouTube partner program terms si la YouTube la nang ni ka partner program na bol then na dinga na success then na dinga na partner khan na hi hun na dinga na fill up ngai hin sin start ball pe ten chi tam khat ga kai sul lang na sim no bi yong de line so si click ball lang wala I accept the lesson click lesson ban hun ki tol lên tin one thing that sign up for AdSense YouTube ma dinga thu pi AdSense lawai la sum kimulo hin YouTube ma hanwanga his AdSense account na holding account number nan pi diu chun account number to YouTube to AdSense to ong hi home ting le AdSense sum nan pan de start pocket te YouTube partner program term accepted akita tan ta hin tua hi chi ana simil lang live le trong kha script ki pi hin abal next me let's next na me ding bal AdSense account ke hong date na hon date ta AdSense unja na email chana lut ding na lut na pin email cha line AdSense account na su tu ngai AdSense account ji your website ni URL of your site nang YouTube site cho hin na YouTube link cho hin get more of AdSense to ong ke het sa no ma le nan send tho du ham lo le in send hi na ti nang man ki choose nan in yes bon thing select email chun HIJI India kemudian India klik le chen script khan ki pikin en che kai su mai mail la sim nom la sim la yes click listen na create account ki tin account to AdSense account na sim doi ta AdSense account chi tan AdSense account form fill up na din ti la website chi le na YouTube website chi chiam chi youtube.com channel chi ai tan tai AdSense apa na information ho elevale performance suggestion ho information in PG na diu in naman ke choose nang mal country select bol na India mountain le chi script milai na click ding mal create account process khan hang chi be kit ding hin chiung pot to tan chi lai click lang man til get start account type man chi atam zo individual hizin business ball kium be lo individual account is tan chi AdSense on account to hin chile na YouTube min chu hin
nama address ke ma address pin kate my address in New Delhi submit bulletin to your host redirect na bola le na YouTube channel nga na le lu ting hitai tun essence account ki hong do tan ta hi set monetization preference kitin ji start board ke natin ji monetization preference nang man na dei lawa le dan no man chin click di mal save no board save no bola le dan ji ji ali chan nahi get review after reaching 4,000 watts hours and previous in the previous 12 months ji hitan tala monetization chalai na sim leo chan lai ki bol jo si pem tin het che do he ji ali chan na pa hi chi lai pa na sim leo chan na het thei so ke do he ji na sai chele watts are he 4,000 watts are la som le hani kum khat sunga na mu te ngai tale subscriber 1,000 subscriber kum khat sunga na mu te ngai ti na he chile na ma account monetize a chi tai chan chu tan te